المنطق. فين السؤال؟ فين السؤال؟ انا احط ايدي على السؤال تلاقيني فريره. فين السؤال؟ هو ده اللي هو تعرف ايه عن المنطق؟ اعرف. اتفضل. الله يخليك. اعرف ان لما واحد يضرب واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق. مش هو ده المنطق؟ هو المنطق ولا مش هو؟ يا متعلمه بتاعت المدارس، هو ولا مش هو؟ هو ولا مش هو؟ هو بعينه. انا عارف كل حاجه بس مدكي. هو ده المنطق؟ امال هو ده؟ امال الله، انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ ولا كلمه ولا كلمه. ايه هتضربوا بعض قدامي؟ اتفضل اقعد. ايه؟ اقعد. انا واقف في ملك الحكومه. خليكوا معايا شويه. انا لو سمحت، ايوه قوي. انا عايز اسالك سؤال يا عمر. اتفضل. انت حضرتك قعدت كام سنه تدرسي في البتاع ده اللي اسمه المنطق؟ 10 سنين تقريبا. يا 10 سنين؟ 10 سنين. يا ايه ده؟ حضرتك ضيعت من عمرك 10 سنين عشان اللي هو ايه يا مصر؟ ما بيجمعش. السلوك بايظ عندي. عشان اتكلم يا ابني، محدش يخضه. اتفضل اتكلم. هو انت اللي قول انت قول. طب قوليها كده، انا عارفها بس قولي يلا. عشان اللي عمل عشان المطوي هو اللي بيقول. عايزه اقول لكم حاجه. ممكن الواحد يضيع عمره كله في دراسه المنطق. تضيعي عمره كله في دراسه المنطق؟